Bishop Robert Muhirwa nagira ngo abakristo bine kuhamya kwikiriza kwabo okubatungire ku rugumu batisa umukano ngweki n'abanyadini nicyo bakwataho. Confirmation na betwatungire mu mikine bisembobye nabo mulitwe abatungire urudini abana mulitwe abahereyo tafoka abanyadini tuteberagano ya masege urukwera kano bulizi. Bishop Muhirwa hona yijukiza baramaji ngo nkabashikiriro kubarinzire tara yabo kusyaha kufa ngo nabo batikirize tara yabo kurara. Teke umunkora uburangi bwaitu bwokubagana hali Kristo eyatwedeseze mu kitambiro cya misa. Bishop hona shabira abashije kutwara ubujunanizwa bwabo bareberera amakagabo bareke kureka abana babo n'abakazi babo kubonabona. Bijuke mfumo izigamba irungu ikwatanizibwa kandi nambere imyaka atari ebikere tembenju kumuru maisaki mukakuba nimeka utakwataniza na mpiara wawe abana baja kujoganya nabo mu maiso. Aha mukorogu hona habireho kurundana sente zo kushakara Verka Cathedral kandi miliyoni 26 nizo zishorozibwe. Hona reboto mu butime Minister w'Uburambuzi w'ishyikiro mu kushaboku agizire ngo government eriyo nekora ubucweka ihembe kutungura umwanya gwa katosha okubeco burambuzo mu ihanga. Kumara kirangira na government dekita musente nuko kikuze kibe kikaro eky'abantu baragenda kuramaga kandi kibe hamurengo bunyakwikire ho kurara amaizi amasanyarazi n'ebintu ebindi byona. Umwanya wo gwa katosa oguriyo mu ricenjo ry'abantu nabagura amagiraho ku rwo mu Uganda yona burubera 2007 ibyo kwezi ko kubanza kandi umwaka uguru kwija parish ya Mabera ni yeraye bembere kutebekanisa umukorogo gasha kwa Daniel Bingana.